abantu benshi bamaze kumubika muri mudasobwa zabo, aho uyu mwana ngiye kukubwira byinshi kuri we. Uyu mwana muri appearance ye cyangwa ukuntu agaragara nk'aho akiri muto. Reka tuze turebe ibikorwa by'uyu mwana abikora ate, yatangiye ute. Uri kumwe nanjye 19. Cyo nagusaba no gukora subscribe to my YouTube channel. Ubu ngubu tugiye kuvuga kuri uyu mwana. Uyu mwana ukimubona ubona agaragara nk'umwana ukiri muto. Appearance nyine ubona ko ari umwana, ariko afite ibitekerezo byagutse birenze iby'abandi batekereza. Aho uyu mwana yatangiye gukora video ahagana 2017 gushyira 2018. Uyu mwana yatangiye gukora izo video icyo gihe, ariko yari ataramenyekana cyane nk'ubu. Muri 2024 aho umwana ushobora kujya ku muntu wese ukamuhaza ngo uzirangote ngetega kubwati iyo ni inkuru ishaje. Uyu mwana rero akava akunda